Ke a o dumedisa momamedi e motle ka lebitso le maatla la morena wa rona Jesu Kriste. Ke lakatsa hore re ke re imamele haholo nakong ena eo re leng ho yona ya Keresemese. A re ke reng ke boimamelo ba rona ka yona, haholoholo re sheba ditaba tse amanang le tswalo ya morena wa rona Jesu Kriste. Ka motsotso ona ke tla kopa hore re bale ho Luka kgaolo ya pele temana ya borobedi ho isa temana ya 13. Luka chapter 1 verse 8 to 13. Ya re Zakaria ha sebetsa tsa boprista pela modimo ka tsatsi la sehlopha sa hae, ka moo e leng mokgwa wa boprista ka teng, a belwa ho kena tempeleng ya morena ho tjhesa dibano. Bongata bohle ba setjhaba bo ne bo eme ka ntle, bo rapela nakong eo ho tjheswang dibano ka yona. Ya ba lenyoloi la morena le ipontsha ho Zakaria, le eme lehlakong le letona la letare ya dibano. Zakaria ha le bona a tshoha, mme tshabo ya moela hodimo. Empa lenyoloi la re ho yena, se tshabe Zakaria, hobane thapelo ya hao e utlwilwe, mme mosadi wa hao Elisabeta o tla o tswalla mora, mme o tla mo reha lebitso la Johanne. Palo ya lentswe e fella hakana morena e hlonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Ka nako ena momamedi, ha re shebana le nako ya ho tla fihla ha morena wa rona Jesu Kriste, re imamela nako eo ka letsatsi la kajeno. Re qala pele ka ditaba tsa tswalo ya Johanne, hore na Johanne o tlile ka tshobotsi ya mofuta ofeng ka sebaka se jwang. Sehlopha e ne le sa Abiya, seo e ne le sona se ne se sebeletsa tempeleng, mme Zakaria o na le ka hara sehlopha sona seo. Ha ke boele ke o tsebise wena momamedi le wena mmohi, hore Elisabeta mohatsa hae e ne le moradi wa mopriste ya hlahang lelokong la Arone, le yena ka tsela e tshwanang. O sontso o bona hore moprista Zakaria le Elisabeta mohatsa hae e ne le batho ba tempele. Le mona ka hara sehlopha sena sa Abiya, ho no ntse ho kgethwa ka lotho hore ke mang ya tla etsa eng ka hara tempele. Bakeng sa letsatsi lona leo, baprista ba bararo ba ne ba ile ba kgethelwa ho ya sebeletsa ka tempeleng, mme ke moo Zakaria yena ileng a abelwa ho sebeletsa ho tjhesa dibano. Ho batho ba bararo bao moprista wa pele a ileng a abelwa hore a hlwekise aletare, a ba bese mollo. Moprista bobedi yena o ile a abelwa mosebetsi wa ho hlaba phoofolo ya sehlabelo, mme a tla fafatse ka madi a yona kandelare ya kgauta le aletare ya dibano. Ka nako ena ha o ntso etsahala hona, bongata ba setjhaba bo ne bo se bo potile tempele bo le ka ntle, ba eme ka makgolokgolo ba lebeletse se etsahalang ka tempeleng. Hang ha bana ba babedi ba qetile, ho tla moprista wa boraro ya kenang ka tempeleng, mme enwa ke yena ya tlo tjhesa dibano. Ha kena, ho ne ho letswa tshepe, ebe setjhaba sohle jwale se ba malalalaotswe, moo ba bang tlasa Balevi jwale ba qalang ho bina dipesaleme. Mohlang oo e ne re ha Zakaria mopriste a tlo tjhesa dibano a kena,
e le yena a tlo tjhesa dibano mohlang oo, o ile a kgahlametswa ke baprista bane ba babedi, mme ba fihla ba tla tsamaya le yena, e mong a le ka letsong le letona, e mong a le ka letsong le letshehadi. Mme Sakaria yena a le bohareng, ba ya le yena a le tageng. Itse ha ba ikgodisitse hore ntho e nngwe le nngwe e lokile, hobane jwale Sakaria o na fihlile tulong ya sehalalelo, ya ba mo tlohela, ba tswa ka tempeleng. Hwa sala Sakaria fela, e le yena ya tla tjhesa dibano, a sala ka tempeleng a le mong. Mona ka tempeleng, Sakaria, wena mmui e motle, o shebane le sehalalediso, le sehalalelo sa sehalalediso, the Holy of Holies. Ke moo ho seng mang kapa mang ya lokelang ho kena ka teng, ha e se mopriste e moholo ka letsatsi la tefelo le hona. Ha le moo, ha e le bonnete ke hore ha bone ka hara sehalalelo sa sehalalediso, hobane lesira le teng le letenya le sirileng tulo eo ya halalelang. O tobane le aletare, o shebane le aletare ya kgauta eo dibano di leng ho yona. Ka letsong la hae le letona, tafolana ya mahobe e beile hona teng. Ka letsong la hae le letshehadi, ke kandelare e kgantshitsweng, mme eo e leng yona fela e tlisitseng kganya ya sebaka se halalelang. Ha ke o bolelle mmuhi hore hang ha baprista bao ba babedi ba etswa ka hara tempele, setjhaba sohle se neng se le ka ntle se ile sa tseba hore ho setse ho tjheswa, ho setse moprista le mong ya tlo tjhesa dibano, mme ho sontso ho itukiswa ho tjheswa dibano. Mme ka lebaka la tebello eo, se tsebang jwale ho setse ho etsahala eng, ba ne ba se ba tseba hore ke nako yona eo moprista a tjhesang dibano o se a le thapelong, mme le bona ka ntle ka mona ba wele ka difahleho, ba rapela. Mme thapelo ena e etswang ka hare ho tempele e kopana le thapelo yane e etswang ka ntle, e etswang ke boholo ba setjhaba seno. Bana ba se ba tseba hore jwale mopriste eno a setseng o eme ho boteng ba Modimo, mme teng o ntsa buisana le Modimo lebitsong la setjhaba sohle, esita le bana ba ka ntle. Se etsahalang e ba kgutso e kgolo ka ntle ho tempele motsotsong oo. Ba rapela ka kgutso, bohle ba rapela ka kgutso e kgolo ka hara dipelo tsa bona, ka nako eno fela ba wele fatshe ka difahleho, ba khumame ba rapela. Wena mmuhi, ho tjheswa hwa dibano ke letshwao le leholo la borapedi. Ha go shebe Pesaleme ya 141 temana ya bobedi, Pesaleme ya 141 temana ya bobedi e re, thapelo ya ka a ke nyolohele jwalo ka dibano tse nkgang ha monate pela hao, le kemiso ya matsoho a ka e be jwalo ka sehlabelo sa mantsibuya. Mmamedi le wena mmuhi, ebe Sakaria ona rapela reng? Tseba hore lotho yena e mo kgethileng ho kena ka tempeleng a tlo etsa tshebetso ena, e ne le lekgetlo la hae la pele bophelong ba hae le moprista ho etsa. Mohlomong boitukisong ba hae o ile ka botsa ba bang ba baprista ba kileng ba kena ho etsa tshebeletso ena e etswang ke moprista le mong ka tempeleng hore na e etsuwa jwang. O ka nahana boikutlo ba hae haholo ha tseba hore tshebetso ena e tla hangwe bophelong ba motho. Ebe Sakaria ona hopotsa Modimo ka dithapelo tsa hae na ho tloha a qadile bophelo ba lenyalo? Ka nnete ha re tsebe, ho thata ho tseba hore na Sakaria ona reng ho Modimo. Empa ha ntse a rapela, jwale a qala ho tjhesa dibano, lenyeloi la Modimo,
ke gore lenqosa la modimo la be le hlaha ka letsohong le letona moo tafolana ya mahobe e dutseng hona teng, la hlaha le itlhahisa ho yena. Sakaria a le bona, mme a tshoha haholo, a thuthumela. Lenyelo ile a re ho yena, Sakaria, Sakaria, se tshabe, hobane thapelo ya hao e utlwilwe. La tswela pele ho mmolella seo modimo a se boletseng, e le hore mosadi wa hae Elisabeta o tla mo tswalla mora, mme yena a se a fanya, a tla mo rea lebitso la Johanne. Mohi, taba ena e reng ha re itukisetsa ho kena tsalong ya morena wa rona Jesu Kriste? E ka ba e reng ho rona taba ena? Ditaba tsena nnete ke ditaba tse boletsweng ke Luka, a bolella monna ya bitswang Theophile, a bile a bolella le rona babadi ba Bebele ka jeno. Taba ena e re ruta hantle hore ha o tsotelle maemo bophelong. Modimo o utlwa merapelo ya bana ba batho ha ba rapela. Ha o tsotelle maemo afe kapa afe. Motho a se a lebella hore modimo merapelo ya batho ho teng moo e lokelang ho yo feta teng pele e ya ho yena. Modimo o utlwa hang ha o ntse o rapela, mme nako ya hae ya ho rapela thapelo, ho arabela thapelo ya hao e ya tla. Nako ya hae ya ho arabela thapelo ya hao ya tla, e tla fihla. Ha ke dumele hore Sakaria ne le hona a qalang ho rapella ho ba le ngwana, empa karabelo ya modimo o e fumana a se a le dilemong. Fela karabo ya modimo e fihlile, e mo fumana a se le motho e moholo. Wena momamedi le wena mmohi wa thuto ya letsatsi la kajeno, lentswe la modimo le re kgothatsa ho rapela le ho tiisetsa teng, re rapele re sa phetse. Wa bona hore na COVID-19 e hlaha ka bohlaha bo makatsang. Ha re jwale e batla re se re tlwaela hona ke ya mofuta ofeng, ke ena jwale ho hlaha leqhubu lena leo le lona le re tshosang haholo lena la bone. Na le a bona hore e tla ka sekgahla se se kae? Thapelo ke mpho e kgolo ho rona ba dumetseng ho morena. Ha re rapeleng re tiile, ha re rapela re lebelleng karabo ya modimo ka nako ya hae. Hangata bongata ba rona re hle re lebelle karabelo ya hona jwale. Modimo ha a sebetse ka tshobetsi eo ngwaneso ya ratehang. Ha bona ho lokeleha hore a etse jwalo, o tla etsa ho ya ka moo ho leng molemo ho rona ka ho etsa jwalo. Theophile ya Kgabane mmoho le rona ba ratang morena, hlekelo ya ho tla ha Jesu Kriste hara batho ka hara tse ding ho etsahetse ka karabelo ya modimo thapelong ya moprista Sakaria, jwalo ka ha e boletswe ke lenyoloi. Hona hore ho nna le wena, modimo ka nnete ha a sitwe ke letho. Modimo ha a sitwe ke letho. Ha re rapele. Modimo ntate wa rona, re a o leboha ka thuto ena eo re nkang ho mohlanka wa hao Luka, eo o beileng ditaba tse tjena molomong wa hae. Re ithuta ka botebo ba seo leng sona ka ho bala lentswe la hao, hore mema ka mehla ho tia le ho tiisetsa thapelong. Ka jeno thutong re utlwa hore lenyoloi la hao o ile wa le roma ho potlakisa karabo ya hae dithapelong tsa Sakaria. Modimo wa rona, re kopa hore o sireletse naha ena le dinaha tsa lefatshe lefung lena le tshabehang le nkang maphelo a mangata. Re kopa ka Jesu Kriste morena wa rona, ya bakwang jwale le mehla e senang bofelo. Amen. Ha re amohele mohau wa morena wa rona Jesu Kriste a tola Modimo ntate,
kopano le matshediso a moya o halang di be le rona jwale le ka hoseng kae. Amen.